Anto wine day there and area. Yeah, it's not an original, it's a cover. Now, wait, I can YouTube. What I can YouTube, one of the ways that was support kipindi hiki igweta ukiri YouTube na go subscribe na ku like video na gweta chore ba kubeje bone bachionere yes bachionere bo nande ule wau tonya kiri au kaiti kwa YouTube au kwandiki subscribe ira miro bonde beje kiri YouTube kama no ntoito mwari barete au beje ba subscribe kiri YouTube ya kama no ntoito mwari na YouTube ya Mawira Mwarimo Mawira ntoito mwari au gaiti au you support us 100% or did you to support it to get ore au kire Facebook yakune reko Mwarimo ndina Mawira ntoito mwari na Mwarimo Mawira ntoito mwari Mwarimo Mawira ntoito mwari na YouTube bado ni hayo nani yakwa ya Kamano ntoito mwari Instagram Mwarimo Mawira ntoito mwari kege kunde utene gitumi gyo kara ukigarora otoga mundu nanjwere mwo akina mbona through and through nya Twitter ambalo nauna Mwarimo Mawira ntoito mwari the magic word Mawira ntoito mwari the other magic word Kamano ntoito mwari. That's the way to support Kanago keep kipindi hiki kile on air na tumba kwenda tokebura tayari mantuja mengi na ndi tuteka ali muno narwa tuteka ali muno akutoya kuina tuteka ine muno ni and the Chietu Show is very watched very neona ko muno na bara bengi bataragia endo occasionally bakulinga thimu ande bakamburia anti ukuria ana baba turi na taba bomba kumenya Kimiru no kumenya kamera indare na oratha na dream bado ya tudoro tuina Kimiru getu kire complete nyake na TV series achore bako naja weru they are doing a great job to achieve that pole pole na nye individuals zibatara baina mantu jawa imbona nya to animation ya nda to Kimiru and kutokanya tiri Mwalimu some of the watchers umweke wara wojo itagret yesi kamera manya kure Mwalimu akomenya gutwerekeria mantu Mawira mwanga to agwata yes akatwike taratibu mwanga to kagwata andi naro nda chiuria tiri baba kwenda kumenya Kimiru yes we make it fun kwa to kono nyaka rugo kamwe tongyo gona nyam to kana kenya pero ambeje rugo iyo na ukitona dagia cause mantujo dera to kita na our culture kana mantujo kita kita kwa any human civilization jana kuritana whether it is good or bad jana ime ku influence whether in the kema tuja mega kana jama ai na watu ya Africans tomba kuita nyamantu mantu jama ile ja katara jari ndio open kero kono kana rumbo tukara ile mantu ja ngwatanero yetu ya Amiru tukara ile mantu ja tutika kurwa ja Amiru eto karandu bateri kenyi ken ngono ile chakaraja na kire thimu yetu ya ngwatanero ingote ko tutwagira nombi menya kithomo gitu gya Kimiru kana gya Africa kiethero ki andi nao mantune ora muturirene na ndina maitugite umete jama ingi muno na ikyo gitumi kinya ri nkithoma university nkithoma literature ni mantu yanku chairia muno muntu ndejire kumenya Mwafrika ari muntu umwe muno bado no ame oyo twejire twagitarwa ugure ugu twagitarwa twerwa njira chietu kana kajira kana twathingatite kari gatwikitie mundu gatwikitie kaurirone indi we ukeja gutariria bwega ma kajira kare twakinyirirwe ikoka ai kajira kare twakinyirirwe
buruma ndikuona yekaga tuikitie werune nontu kuyo twakinyirie kuona nara tuiterwe nara tuiterwe bara batuitire no bogeanga no Batika neo tocha etagwate cartoon wengena ukenyo karugura mtu mwali shwa akuruka ukainga omwingira na mundu na go uketa na uma nontu ukenyo utega nyame into ya bia korea into jai bia korea mirire ira twerirwo nio etiagirite na etui ne tuchokete no kuleja tutuma yes agachubu ugo tona Facebook kuku kienyeji twigire twairio twirwo atiri kure ni biu ndo butura kuri ma ande ni kena dai jugeta mukwachi ijuju na oro yuke mogate ro mogate ijute ta yu akurukirwa kano ya ndo ya kethwa ya kota ni koti ya thambua ya thambua ito makoro ya diwa kano era ikuma mutu yo eta yo ngano na twindo tunge aya yo akua yo majo mogate yu kuma korongurukia kanuku amine mogate yura jutina goro wa jungwani dani na kanuku kai kagekwa kagetoma kigetagia kuoma watherukia ndio kanainya kamwanga kamukwachi niki nondu twairio twakura biu bionde atu na bio na nandi tukuthoma twirwo atiri mikwachi matuma agakwa na gikwa na inya marigo no marigo jetagia goro muno no kuigwa are kwera jate kureka na ndigio gitumi ngukwira atiri kaulirwo inya kamwere kagimbi ibangana na ro bomba ukio nyamine kumba kuiruga ira gakuru kamoya na mwere na ugembe ontuko ito antigua kuri anjo toreta ira gachuru kakina njara handmade kaina mwere tigago aina njere kuye mu Afrika nyuma ya miaka mingi ya kuithirwo ageretie gitiageria kira kingi na aria kugwata kamutaratara ga uturo nuguigwa na uturo bwana kiguni agwata kamutaratara kai ga uturo akwija gitarua agutirarua undi ona jaga mu Afrika na ndi mwankira narua mwankira narua ari wana kategorwa kiwa bamura tanda tirariru na ndi ntumenyora karithia nuguigwa na mwankantu kwira mu Afrika agokira ibura bure airinga dingeteri ewe yes wengwo o nuguigwa aturo agitumairo ibangi weta na beteta agitumairo ibangi kuno kuthoma ya twigire turora turiti ura turoma mirungu emengwana no nuguigwa na yani uria njira chetu chionde ite mundu na mbuga inya twenda gwitikia angwe ka tikire muno owo korua kinyango none chetu chikimero mbitiera boreriti nyamagani urongo mbitiete batereta na utiro urumbiti ya ero wonone wigo mbiti une njume ari mbiti ntuko mwe gwita kwadia tera mume na tombo kabiro gono nande ane o gweterete ndukiro gono wata rogono da gwata ntuko mwe mbiti gwita kwadia na mbiti kainge ikaiwo kwinowe igwite enya mwenge yoragi mbugani ongatunyi yoragi mbugani na rocho kamere nienda au mono kira gya tigare ekagitade ekaimadera ende tugweje etiomba guchiuragira yombo ari kana bwo etero na ga chiuragira nyetera chemania nai matigari na winyaje ja kora na nditi oyeje angondo konya ura mu Afrika
eriro no muritu na etikia eriro atiumba ungi na etikia nuguigua mwankari gatakajira kai gakura kauriro kabangi biti yo ijira ndi kuitae kuyunga eko uteno etayonga unaenda nyoge ya mundu orime ai biti romba muno yoga ngai kaimboka rekare toa guru ndara na para ande ore kwa ya kamundu ete chemani na timonti nyingi ma ndiye gacha lile timo chemanio aike goma no kyao waje matende cha chama ya na te gwirwa ya menya iji na ndere at least ikandinga mpara ntirara u ina rego ne kaire mole ntirara u utengera kanywe ngai ari ndijiga kumbata ndingondiria ekaugatiri naino tuchenjare nere ntira ikariu ambakie ajuka medo igoro yona kwina kithari imweri jwari jukuma ndio euambakie naye na kithari para ndio ya watu yokiye kenda yake naye na kithari nimenda ikinga nona ri yauga ikethero ikoya yagera kanywa kugera kanywa iwe ikiuga karu orie he anu tuira kwa mbidi turiti ai kurungura na ngwete no kuigwa ande mbidi no kuona yo no ntuitura kwiro nenditu bangaya yateke ni atekirio uneriti mu Afrika akurirwe aria na uturo bwawa etite agikuragia na kibwawe na u etekia akwirwa kwa mumwanithania na ndurijo ingi niwe muritu kire naja kire bara bejaga aende bejere arabu bejere ajumpu bejere tukibanganua bara bena gitumi nkuruki jungu no yadaro namba 1 kabere ada naro tore mwakana haruwa jungu akeja murume nyo terire bara bo musa bo sabo teri wakati ya kubusa nuguigwa no yadaro ada kabere naikwa nukuri mwarabu akejero mwende akejero nuguigwa mwafrika akarigiana nyuma kurigia na inyana agwa mwankana agwa wendo thikiri nyando arie chanto nya noga u me muchungu mandu yonde jetara wa ya witi na mbere mandu yonde jetara na bwana wega jetara na bwana ai muchungu no standard measure ekira kiega indire bwari byo gitumyo kuona atiri uwe ukariria nguku yes ukariria nguku nkara iria wito kendie kendo kaurai wate na mbingi amuchere nuntu bibi twajukiri bibya kuria bya kuria biega bira biyete bya proceso eba tije no mucho kwate nara anda intobi ikati myareja ina bimwe bibya paketi kyo ndumenya kokote nara ba baka ana bya ready la vila bojora bi ready la vila toko na mbokando chieta irutanda kika gakora mbi na nuije kwe bari wa aja wetu aja ameta ira yumaura mbokando yo ega mubitenda ya yumete waja wow ina ne korire kinya watu tungwa tukiwa manto yaki tuena yaki nonto ata wara muchonko ama neji ko develop kwa a develop wa kara sasa mo ko ndara gena come kama ka waitana ko ka cheta kita kaya Eric come kaya ja firirinda aja Florida United States yes no karambere corona ndi kulingana na system ya nau wewe hapo kana culture shock kulingana na system hii sasa wa inyelitari
Littering no there. From the simple basic things. No, I don't believe that. I don't believe tete kitie bado tu ino. Nina to atere nyumo right. Temando na uta. Nina to Banda utari dia ura wetere. Tuejire. Ngwiwa. Nikyo ndakwirire tutikaro chindana na bangi kwabo. Tutiumba ari. Ibeje nyabo chindane kwa batwe one nyabo bakarigia. Kabakarigia. Batu itwari na uria twabangite uturo bwetu. Itwari na uria twabangite mitaratara yetu. Ngwiwa. Nyanyato kira motaromba ora itwari na uria twabangite maromba yetu. Ngwiwa. Yo nde twirwa teni empty the basket. Twe iya wenderete mundu andikite kibao no kamwira tharia. Ankwira kiro kaandika. Akeba ukiawe na choki newe. Bionde na nya bira kaandika, biro kaandika no biawe. Na nya mwandikire no jwawe. Wo wakamba gwita na ure ukaandika ukagethata. Ukaandika. Ngwigwa. Teneri ikwari na uria antu batura na giana biria bibachigeretie the environment. Ngwigwa. Alam bidide ne Florida. Uria na ukutheri. Ngwigwa. Batwi bakweja batu nenkera lifestyle yao na uria kubatiokara. Kira bagwita global. Muchonjo ne yu. Yura manto ya batiokara na ure kubati gwita. Twetere nyuma kuruna ara kwambiria. Katika msafara wa mamba. Tukiambiria le baina. Tukiambiria baina. Betangite bwega. America ne okurubongana. Kuma bakwambiria mebango da metaratara yao bachita ndikuru itisi ndo otavyo. 18 kaini 17 the Confederate was chari. Nairobi na president yobangana. Fortembecha. Ugiwa. 45 times 4. Yato ketara bondi batame mwe. Ye, are tam John then 4 years. Oh etara kwa patam yes. Oh, batare approximately kinyetu kinyi miaka magana jairi. Tewa. Betangite rigi. Miaka magana jairi. Na tu miaka ingana kuma tu itu andiko Timirongo. Exactly. Nandi itutige kui compare. We make our own mistakes. Itutige kui compare no mwanka tuchwe. No mwanka we must change the narrative at one point or the other kuira kama. Kwa yo. To adora in self ireda wa Do you feel inferior? Self pity. Oh, you know. Tukimena magita yonde. Yanga chungu, yanga bagita. Utike wa doredera. They came and threw in the confusion. Africa is not the least developed continent. It is the most exploited. That is true. Berbeta nambere. Pumaliria rhino na silver spread. Rhino mabati. Atoka chokiria nkado ninge no ndwa kwethro bagwete mubango. Rhino mabati. Thank you very much. Ndwa kwethro bagwete mubango yoyo etu mbaru. Na njira hii nene sana mutiki Rhino mabati. Nawe muchioneri mubango yoyo. Wena muradi jo bwa kanyombo waka. Kago muchi kabiashara. Nashukuru. Kana no kwethro ichukuru. Bana kirasi gukandura nonto bwa manto jaja COVID-19 atokemenya inya nonto bwa CBC kagita ikejite lande mbuga kirasi kenu private school no kwethro inya kafuroti waka jibitari miradi mwanya CDF itutige kuimba na mabati yange nonto jeraja mabati ya quality ya kirasi Twimbe zetu Rhino mabati kanyereka ine goimwene kabisa no kuigua twimbe na batiri yetu twimbe na batiri yetu na trend mark ya Mendi Meru dia Rhino mabati kokona no competente rembaru Isa Mwari yes ibo sponsor Isa Mwari kile safari rally
Aya turuka ija mero kukanija. Raina ya Ande, mero isa. Mureo ni kutherana. Mureo ni kutherana. Yes. Waigua guti kura ri ukamenya urio ukarite nawe iguru no ni raina mabati umero ungi. Bari ungire by the way weta kire akwembuga agroveti. Weta ki hadu ya chionde ugendera mabati ibati ria kirasi ibati ria quality na batithege na mithemba mwanya na inya no bari ingire thimu waranirie nabo bakuthondekere ibati kuringana na uraja na wari buria uguo kwenda kuringana na mubundi uria gwe akwathite na inya no bakwe mubundi mutharamu wao eja akwathe uria ukaimba nyomba eku abaga matera mwanka outside ende bate hardware yawe ukaringa thimu ukatumirwa ukanenkerwa bakwenda ala ri batakinya kire hardware kenda bate kwenda hardware no tupari ura weta mubundi akwira sasa hapa ni mabati 100 ukamunengera mbecha cha mabati kana agatakire mtu wao hardware umera leta mabati 70 lakini andika 100 ukaita ukanengerwa ukaleta mabati 70 akaimba na mabati 70 ndio wako unachangana igana na ndebe ndete ukita au kwenda na kawaia au ukali right now katikati yes mabati 200 wakapokea kani ya mbecha wakongolenda janga hizi uraja bubu ndio 2 days ukanengero kana 1 day jakeja raina mabati na jakeja na pick up branded go ukamenya utirago good ongete silver spread na nyabo wao kutano nyabo ne ibarete to garuku bune na muno ne andika ni wa mbere ai na bandike to onda ka Chietu na ari betu kabazile pipes chemithemba yonde pipe chemithemba yonde kethro na mujengo yo kuno kwenda kuthithia plumbing manto ya pipe icha stima no pipe icha kyo na cha drainage no na inya matangi no bendagia matangi na indupinge mithemba vya hardware hivi ingefanya hardware wena mjengo kuona silver spread pale ara mugutana nyabo kwankana na Equity Bank na nyamo tindwa ndenge boga itive na nduka yawe nene muno nyabo balingire thimu by the way indupinge bionde bila wende kia muthikiria namba kamera wao va mwanka site yao kana mwanka muche wao thank you Weru TV tendera hivyo na baba niko kajuge tu na kaiko kainara machinani funde na kaza turetaira teto kuma terecho ndakatena nyamora buruka kanganandetie katechiungenie kagerete balance kabisa yes thank you very much Weru TV Bianguga kama Afrika no mwanka ukire menya awareness na ndabikiria inkona je kama Afrika akuga tere inkomenya ndayirwe me gutumba kwithirwa unia kwaigwa magitha yonde ati ndareterwe andie turo umpaire kandetere we kumagarukia ndo aikirwo ya kwa Afrika mujungu no embese naja meteto no gutema metira mithongi mito ya Equatorial Forest kwenyange mpao ikiumagaru wika kwa China mpao ikiumagaru wika Europe ingiki kwa America ara kumba kwenja Diamond akenda murume na maguta kwa agendra thoma tiji mbira argument kwe bakoria imbi ndegoroje nenge kwa manto ya Africa and they're just two thieves fighting for a traveler's luggage je boja banya Africa teo ko tikimo jitorwira yes tiji kantere kuna ko paraera go ntomo ja go it is like two thieves fighting over a traveler's luggage they have picked kind of stolen
Uona? Bora ndio mtu akakwaelia ati kama Afrika tuena ni mara turiti to aje tuwe angambio. No. We moving at our pace. Toka mbogotirago. Uga ndikwirira atiri. Kethiro itu twetere kwao. Kwa ikirejetu. Bari wa utuli. Ugu bari yetio now. Ndio. Na nundu watu itware na what was so natural to us. Kwina uri yani mantu jere yali yetu ya kiwithere. Na ora twatora na ginya na environment yetu tukareka mantu jere jakua. Tukareka mantu jere jakua. Nuntu je mochonka gwita kajoki. Yes. Nuntu je na baita. Faida murume. Metogora kange man. Bereda idira bwana. Nandi. Okay, wata ruwa. Na wata. Bisika kaya lagi okaire tu. Na stilo ya yona go watu ka. Gote ke Etiga gorete. Ai. Ya romba. Ya yunga no kumbe. Bitinyo ukamiona ada. Kere makubia. Tei munyaka. Ale makubia jengi. Ha? Ejo kubia. Bitini yo kubia. Biti murume gwete ringa tete ng'ombe. Ide kinyiri dawe kamenya. Kiwa gete te owa. Amiringa. Ai amu ndo tete njara ichura churio. Kagara yo. Kume tanyuma erete njaro. Kan ira aje tete owa. Mtu akinyara gwete. Akinyara gwete karinga tongi. Biti makubia. Tinga jingi go. Ini kulaga. Ande. Bitiji. Yaginya tomo geranja ya ana. Ya ni te. Ete chemani na murebi ya gwete tomo. Ukira akatika. Ai murebi ora. Kanyete akurukidanya. Ande eta wa tomo katera kanjira. Awe gatoro. Bitiji te gwetera muntu. Ate gweru aba. Ndio. Aba mai. Yego mtemami. Mungu aba uchongera umbara yako. Aya mutunge mami. Bitie wata muntu ya romakuru. Ani wantiri raja. Mpani o wapa ya kuria. Akuria mchenje kuria ta. Ande. Eta kinyando mo kuna kamuro. Ewa regwe nindi toma. Ake namboro ya kanyuari, namboro ya momero. Ankunde toje. Eta yoge anga kamuro. Ekuka. Ndakwega. Ekuka ore ekuka yoge anga. Ete kunda toje. Agora ndio ande tayari. Ande sasa Kumbe mukururire yira muntu okururitwe. Agiyanto agimoka. Agogimoka. Ona bititi oyo unende. Ekulekia. Owe bititi oyo ire. Kendekia. Muntu akamuntira oga. Wakarogo. Bana. Bitie kweja. Ndega oria keke. Oro. Yare gwekite. Gara yayo. Unyate kona yega. Dejo wega mandega gare kwa. Makaya tauntuti. Kanaga kurota. Murume. Nandi niko gatere. Achokyo warenda uma. Mbone ugana kanai. Kanai ma. Kawa murume. Dikujo wega ama. Eka gare kwa. Aja. Doge anga muro. Aja. Dagi dada. Dakunda tujojo. Yakunda. Ndachoka. Ngechokete a. Bwana. Aja. Murume nyandiko. Ja tima timpo na je kaja kindi ya ndiko na je yo kaya. Murume ndikujo bwega ama ndamekaja. Ndena mamuro. Aja. Iyi kajirene ndaninga takajira kao. Ndena mamuro. Ndakinya muro. Ningona mange kunda rojo jonto gukunda ya kunda. Ndachoka kairi ngechokete a. Botija bombonere bo murume. Aja. Igo. Yeye no botuka. No, keke.
nije no gutuka eh riu mbitire wa gwe githiuruka ikiuga ndekaja akunda roje ndekaja ne kire arigiria ngio ekunda roje kire arigiria ngio ikunyuru ngimo no gwe ete kiwe kina ya nyuruji o ikiuga agare kwa aleta muro nyuji kagita kau konde mbiti kedro kaya gere ume eringa takajira mbuga etitie kana inami umetana le gumite no gudro rende wata mukoro liko mukoro ule kana nyaga Germany nonge kana nyamu ingi no bona andi batu ne uturi ya Afrika murume muchungu eja hatuira ngatutike bu tatiga angambi ana nino kuona turo tukithiuruka na tukithiuruka kwire untuire bwetu buria bwatutetheretie gukura na gukinya menya mu Africa ni muntu mume muno to survive for more than like here in Kenya kaina to survive atajira 1900 orere jere lakini itu atuire mbere ya and we survived and itu atuire mbere ya eja miunda yetu ni nyangire muntu bo uri mibwai uri mibo beteresa na uri mibo bo methemba to abati kuija atuira kuina uri mibo to mwanire na bwetu kajuke bwetu na bwawe tukaringanira tukaita uri mie hybrid ili batu twa eja ni bwetu atoke chokara bora bukuru atorigwa nyatega organic farming menya is very scientific yeah menyo ke jotega batu tena twatura gintura twatura gintura ima antu batura ture ne abogeta kulema aina u kuna miunde mwe yenu na inge o ya muchi nukuigwa nugethera kwina muchiru mwaja junge aja mechi mingi iringaniria anto amwe anto akwithira omuntu yani bureta omuntu munda jwawe waka muchio omuntu munda jwawe toya twaigwa pana omuntu nethero ena munda jwawe ande omuntu omuntu kagito karuchuria kawe okako omuntu karuchuria kawe okako omuntu karuchuria kawe wagora iyo korigwa obo kugitanga munda na waka no kunyange munda na no ile byo gyagoro nukuigwa no kunyinya munda yoko gitata yokulima muchungu omea na atwitire ino achokere urbanization waka complexes urbanization wetogethera kinyomba kile ugikira anye kya ngoroba o 60 oria muntu kwa gwina abo tere goro na kaligicha na kamururine na we no kwawe ako kwa gwina unga korotera kamururi anto mwana ngoroba e 20 abore na we no wakwa emonye no bakita moya baka town yes baka yanda michere na uwangi na nukuona miunde michere ya muchere tanyinya michere rero munda yo muchere Yo kwera bakairwa bakena michere ndio ina bakairwa beta bambire kugita nga umuntu nakwenda waka nakwenda kulidia ng'ombe o na nakwenda kugitata na nakwenda kulima ndio wow tukithirekeria what's a parting shot kire nyomora kire kirira menya kirira kemeke kiora ingono iji kura na inkwenda to choko kairi kimetutete nyano twemo ngono nonto kirira kiriora ire tukwaga ngono ire chakaraja na chietu na kure kuthoma bakauga ana bara bakomba kuritanwa history ya Africa banyi ibakomba kugea na confidence ya kujide nyamara manto jao even later on in life ngorokia bara bakuthomithwa manto ja sombaki ngwire kama no mwanka tuthie manto yetu na njira ya mwanya how I wish kana iririria riakwa rinene ninye tukiringa siasa chetu twithero twiringa siasa injeru ndenda kuigwa muno kiama gigi siasa kikwariria mantu ja uria gigatetheria guchokia untuire bwetu
wike wigitwe ai tikabaka yake kire gigatukinyia makinya ya guchiugura na nyuma tune bila twerukire tubijokie kaora anta kugita mawira utangita na ukingita ende tango gite manya mtu na dora kiora ya tere na tato kuinangia kanya tukauga tuchoke nyuma ende ukorirwa atiri mirimo ya diabetes tu each on the lifestyle disorders jumetana mirire imirugu ugwe breakfast imbiore jagwaku menya ko batare ko chure biore bimo kendo to kona jaka to era karinga rokoli ro kugwa mawera kiuga kisiasa mtu akomba ko tuchoke nyuma yes tukomba ko karavatu na environment yetu boyaga nuntore wajo kema intobira when you take more than you need from the environment evita ma tatato kata rojo ro kunywa tu muro ro kunywa ro kweria ne kuringana na urimi bwetu kuringana na urimi bwetu bo ntwire kuthana ni irrigation muno abana nuntore akura ikwethara kwina rojo ro kungana muthetune na matija na urimi bwetu uthongi kura po muthetu utenyanga muno ugutahina gitumi gikwithara twinae tukimba gwitanga kuongera beteresa mukona o inya nture tukuga tuwaka au ntura nairi au bwarima mbura ijiri ithatu inya mwaka jumwe iri ithatu bukathama bukathama bugeta hangi juju ka munda nuguigwa munda ijura yuko au no burekete ng'ombe cienu nuguigwa mburi mbi ku au butuire kulima ugatigwa ukanoga munda yuka regenerate yuka iriokia yuka idongomia yuka chiaka yungwa nare gonge bweta bwari bukwirukira na ndi bukarima munda yura nega njore ngina ande ko nega njo kwa kitabungi ande so what we can do is that itomba komari nande bo bajabo boero ba convenience na bo bokoro ba preservation ba conservation menya ndikongo kwira atiri tukeja na hybrid turindire kego tugakura kaora turindite tukimenya mandu yange ya meru ya kudithia balance tukachwa balance tukaromba jara tukongana na bobonge tukathia kintu hybrid better than theirs kina ndi mandu yonde yomako mebejere mandu jara bakudithia baitha beja guchira thoko nokorirwo ndawa igo kwanda iwo nyunyare wajo nonto ko mismanage chumanya chio nare ndawa machini chio na ithoko of course and Africa is the biggest market enya agrochemicals kona ndi to batere guchwara to atere moere kajara kau nikyo kuona ndawa kinya iche untwire amona kuthire tukuthire research ati umenye iteko gwirirwo muno abana kinya thirikari chetu nikyo gukugwa ngikuria atiri gwikiama uigitwe gigiciaca ngijithe gikiuga atiri twenda nandi kwithirwo tugiaka bietu nkuruki kiama gigiciaca political challenge the political class yes Pan African political party in Kenya tambere nyamiru menjura ya thirikari kamano wambere aturigiria ato thirikari na ndinya kwenda to sign out era ta Commonwealth imbi Commonwealth countries yes ile chita wa ndego cha Commonwealth ni ile kuchu ti chera kuni tongi abana onya gotiji ain ndego cha Commonwealth ni ile chionde kagita kamwe chiatha gwani Ngeretha kete chionde abana o ile ndego chionde ira kagita kamwe chiatha gwani mbi ni Ngeretha kyo gitumio bona tuiku India Uganda India Australia tumutala kwenye mware uguigwa ndego chionde ikina rienganirwa ai bagena chita Commonwealth ile cha colonize no imongereza ija mundu kadiri gikundi gya kwakayamba uguigwa mechi yonde era ndanaringa kabera baigwa tari ringanira kabera nandi njonizo ya gikundi tango mari mbawera ntoito mari
What is there to celebrate in having been colonized? Nothing. Imbi royo go celebrate. Na maana Ina tuka na okay, day, we are proud members of Commonwealth. And we pledge our loyalty. Kwa hivyo we've not been really liberated. Tuliona tukiuga murume gare kwa ndekaja. Ndata muro aja. The first thing we should have done is to cut ties. Kudiga burukuga pana. That's a bad history. Wewe, thank you so much. Thank you so much mutegeri wetu wa the Chietu Show. Tukuchogire nkatho na ngurikani okaire. Subscribe, support us by subscribing na sharing. Sharing is supporting us. Mono. Okwamba go share kipindi gike joke link. It doesn't cost you. Tepa mainge copy link. Share jake WhatsApp group cho ndoira wekecho. Share kile group cha Facebook au otoringere support to akara toringere support rojo. Nchokeri antoba silver spread badala mkutano na mutindo silver spread hardware gwa mono nontoba ko toreke ko towa tambaru tomba koreta mbango jojo Rhino Mabati igwa mono na congratulations nontoba ko tonya kire safari rally ibarariku na they did very well na kana geto isa amwari aja turiuga ichetu mantu jetu na intobi yetu tugea kana twinde ja Meru monka tugena made in Meru monka sande wenge oni ngakwera ukare we majega mwalimu Bwana sana mjioneri wa Chietu Show tujamanira undi wenge